eshatu mu kugikumira. Iya mbere kwambara agapfukamunwa neza, iya kabiri ni ugukaraba amazi meza ndetse n'isabune cyangwa umuti wabugenewe. Iya gatatu ni ugusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe. COVID-19 ni icyorezo cyugarije iyi si, tukirinde birashoboka dukurikije amabwiriza duhabwa na leta. Hari ingamba eshatu mu kugikumira. Iya mbere kwambara agapfukamunwa neza, iya kabiri ni ugukaraba amazi meza ndetse n'isabune cyangwa umuti wabugenewe. Iya gatatu ni ugusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe. Abashakashatsi ntabwo basinziye, barimo gushaka umuti n'urukingo. Dusaba Imana ibayishyurire umuti hamwe n'urukingo. Abashakashatsi ntabwo basinziye, barimo gushaka umuti n'urukingo. Dusaba Imana ibayishyurire umuti hamwe n'urukingo. Buri muntu wese narinde ubuzima bwe, yaba ukomeye cyangwa uworoheje. Iyo busesetse ntabwo buyorwa, rinda ubuzima bwawe kuko bishoboka. Reka mfate akanya ko gusenga, Mana yishyura umuti n'urukingo. Insengero muzuze ibisabwa, izisigaye nazo zifungurwe. Buri muntu wese narinde ubuzima bwe, yaba ukomeye cyangwa uworoheje. Iyo busesetse ntabwo buyorwa, rinda ubuzima bwawe kuko bishoboka. Reka mfate akanya ko gusenga, Mana yishyura umuti n'urukingo. Insengero muzuze ibisabwa, izisigaye nazo zifungurwe. Byaba bibabaje munyarwanda, uburiwe maze ukanga kumva, ugacya mu gitondo wanduye, kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Byaba bibabaje munyarwanda, uburiwe maze ukanga kumva, ugacya mu gitondo wanduye, kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Umubyeyi mwiza akunda abana be, leta y'ubumwe ikunda abaturage bayo. Niyo mpamvu itigera ihwema gushakira ubuzima bwiza abanyarwanda. Mu izina ryanjye nshimiye abaganga bakomeje kwita ku barwayi ndetse n'abakorerabushake. Imana ibamere umugisha. Umubyeyi mwiza